I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kumara televiziyo gitaje ndabakaze muri kiganiro cy'umutumire cuno munsi aho nizera ko muri benshi muri kwanda dukurikirana kino kiganiro ni kiganiro gifasha abantu batandukanye kungezo babariko rero kiganiro cuno munsi ni kiganiro special tuzakubona kubijanye n'urukundo ndafise n'umutumire aho rafasha abantu benshi cyane ari mu gihugu ciwabo arabamukurikirana ku mahezo socio kubijanye no guhitamwe umuntu azobana kubijanye n'ivyingo n'ibindi bitandukanye. Rero uyu munsi ni kiganiro ya kabiri tuzakubananya nawe kubijanye n'urukundo. Rero nashaka ubwa mbere ndamuha umwanya yidondore ko adukurikirana. Murakoze cyane, nitwa Desiré HABYARIMANA, ndumugabo ufite umudamu n'abana babiri b'abahungu. Ndumukristo, mwene so muri Kristo Yesu. Ego. Turabashimiye cyane ko namwaje muri kiganiro cy'uno munsi aho nizera ko kiganiro cy'uno munsi gufasha abantu benshi cyane. Ikiganiro cy'ambere twakoranye kubijanye ni gute umuntu yoshaka kumenya bazohitamo ivyo umuntu yokorerako matu ibintu bitari bikeye. Mugabo hari abantu bashobora kuba bataravye ikiganiro cy'ambere. Mbega mutubwira mu majambo makeyi ibyo twavuganye mu kiganiro cy'ambere. Ego ibyo twavuganye nuko imbere yo gutekereza kubaka ukwiye gutekereza uko wewe wubatse imbere muri wewe mu mpwemu mu bugingo no mu mubiri. Hanyuma niba ye kureba ikiganiro bazareba ibikubiyemwo ibyo umuntu agomba kuba yujuje muri ibyo bice. Ego uno musi nshaka twagure kandi nibihe umuntu yo kwirinda. Icambere umuntu yakwirinda ni no gukinisha amaranga mutima y'abandi. Kubera ko abantu bose wemereye ko ukunda kandi mu by'ukuri utagamije ko mubana wibuke ko bizogira ingaruka ku buzima bwabo bwose basigaje kubaho. Muri iki gihe hari ingo ziri gusenyuka kubera abo bita ba ex. Akagenda mu rugo akagira deception nundi akazagubaka akagira deception mu rugo bakazakubitana na nyuma y'imyaka 20 bose bari dese. Yes. Hanyuma bagahita batangira bushasha. Bitangira nabisa nko komorana ibikomere nko kuganira ku byo ku rugendo rw'ubuzima bikagaruka kuri wa mubano wa mbere. Ni ibintu bitari byiza. Ni ikintu cyo kwirinda. Ikindi cyo kwirinda ni ukushaka umuntu atari umukristo. Kuko mu rugo byibuze yatinya Imana iramugufasha. Ariko iyo nta mubana agirana n'Imana ashobora gukora amakosa menshi. Ico ni ikintu umuntu yakwirinda muri fiançailles. Hanyuma ikindi kintu gikomeye kirimo gusenyura ingo cyane ni ukutuzuza responsibility. Kutamenya inshingano ico ugiye gukora. Niba wumva hataragera irinde kurambagiza. Igihe cyose utarumva ko witeguye kuba umugabo cyangwa se kuba umugore w'umukristo w'umurundi wujuje ibisabwa waburetse. Hanyuma ikindi nigiye mutiteguye kwakira abana kuko abana nabo bakigwa mu bice bitatu mu mpwemu mu bugingo no mu mubiri. Igihe cyose utiteguye kugira icubaha muri ivyo bice byose ntiharagira nyene. None bavuze ko mu ex ibyo biroshe kwibagira mu ex. Ahubwo icoroshe no kwirinda kubajyamo kubera ko hari amashusho adasibika. Utabona uko udiritinga kubera ko nyene warabibonye cyangwa se wabibayemo cyangwa se byagusigiye n'ibikomere. Bizagusaba inkomezi nyinshi kubana nabyo kuko byo ntuzobyibagirwa. Kenshi turabona abantu bakundana bakavana kandi ico gihe hari gihaguye ati Imana yarambwiye hamba hera ati bujyana n'Imana yabeshe mbega bujyanye ico kintu gitubwira kiki. Sinashira kuri pourcentage ariko pourcentage iri hejuru cyane barihenda. Si Imana bayavutse kuko Imana yivuze birabo. Ahubwo batwagwa n'amaranga mutima y'ivyo barebeye inyuma no kuruta ico uwo muntu ari ico imbere muri we. Hanyuma bikazarangira ugize deception. Ariko mu by'ukuri ikintu cyose Imana ivuze kiraba. Mbega ntaho Imana ishaka kubwira ko ari uwo muntu ntakurongora kuri uwo muntu umugana wo gasanga ntibikunda ko mushaka kubandanya nawe. Nibyo twavuze mu kiganiro cabanje ko umuntu ashobora kuba yarakijijwe
akorera Imana aririmba muri korale musengera hamwe ariko afite nk'ibikomere bitavuwe akaba ari umuntu utiteguye gutanga urukundo no kuruhabwa kandi guhanurwa ntahanurwa yego naho ugerageza ntibikubona cyane uyu muntu azafata umuryango wose ushire munsi ibyamukomerekeje abategeke kubyemera gutyo mu gihe atazi ko ari ufite ikibazo ubwo rugo ntiruzobaho ikindi ashobora kuba ari umuntu yakijijwe ariko afite ingeso zamunaniye niyaguca inyuma urugo ruzosenyuka n'ibindi byinshi ashobora gukora bitarica niyo mpamvu ari byiza kwitonda nibihe bintu byotuma ko ndabona abantu bashaka kuja muri fiançailles munyuma bakayivamo nibihe bintu byotuma umuntu ava muri fiançailles ni igihe usanze yarakubesha donc igihe habayo Maria fiançailles ariko irimo ibinyoma kambwira abantu badukurikiye ibintu babyumve neza ingeso mugenzi wawe akweretse muri fiançailles nugerayo azayikuba inshuro 10 natinyuka kugusaba ko musambana muri fiançailles ni unagerayo azaguca inyuma nubona atinyutse kunywa inzoga muri fiançailles nugerayo azaba imboreko itava mu kabari natinyuka kukurakarira akagutuka muri fiançailles nugira azagukubita niyo gukubita muri fiançailles ubyo ugeze yakwica bisaba rero kwitonda kuko muri fiançailles impamvu mvuga gutyo urukundo ruba ari 105%, ni go gwinshi rubaho. Hanyuma iyo mugezeyo kubera kumenyana ahita yitwikurura akagaragaza uwo ari we, kuko urugo ntirufasha umuntu guhinduka ahubwo rugaragaza umuntu wari we, ahita avayo wese akabawe. Ntekereza ko ico gihe kizokunanira, kizokugora. Niyo mpamvu mu myaka 5 ya mbere ibanza ingo nyinshi zirasenyuka. Yego. None n'uruhe ruhara rw'uvugishwa no kwerekwa mu vyekeye guhitamo muzobana? Ngewe nabiha pourcentage ntoya cyane, nka 5%. Ntabwo urugo gubakwa n'ubuhanuzi, ntabwo urugo gubakwa no kubakwa no kwerekwa, urugo gubakiwe kuri realite zifadika. Bisaba ngo ube wubatse neza imbere muri wewe. None se kugira ngo mushaka amafaranga muzabanza kujya gushaka umuvugishwa, hanyuma se kugira ngo wigisha abana ubashakira ibyo kurya nabyo bizasaba kuvugishwa. Bisaba kumenya, ntibisaba kuvugishwa. Hari ibimenyetso bitihenda twavuze, icambere nuko muba mukunda, no kubakira ku rukundo. Kandi igihe muhuye n'ibimara urukundo ntabwo uvugishwa bo bukenewe. Twemera ko Imana ivuga, twemera impano z'umwuka, twemera ko Imana ikorera mu itorero, Imana yavugana nawe mu nzira imwe cyangwa mu yindi, ariko ntabwo dukwiye kubakira ubuzima bwacu cyangwa urugo ku buhanuzi n'iyereko. Muri kano kanya hari umukobwa ashaka adukurikirana cyangwa umuhungu ashobora bati jewe igituma ujya muntu namwemeye nuko bambwiye muga mu mutima wanje numva ntamukunda uwo muntu umuhanura iki? Ni mariage y'ikinyoma. Sinakubwira ngo veyo kubera ko nyene warangije haje mu kirundi bavuga kugwa mu rudubi. Ndacibuka ndangwe warangije kugwa mu rudubi, ariko mu byukuri ubwo rugo sinakubwira ngo ruzokomera. Kuko ubu hari umuhungu ashobora gupima agasanga uwo mukobwa ntazomwemera, agahita hano ashaka umuvugishwa w'Ingozi n'uw'Igitega n'uw'Ibururi, akabaha amafaranga kuko ati mumuhamagare muvuga ati twariho turasenga Imana iduha nimero ya telefone yawe. Umuhungu azaza iwanyu dimanche yambaye ishati itukura, niwe mugabo wawe. Noneho kubera no gutwagwa n'amarangamutima cyangwa ashobora kuba ari n'umukobwa ukuze, agahita avuga ati Imana iravuze. Ariko reka nkubwire, niba Imana inavuganye nawe nta n'undi muntu yatumye, banza uyibwira ati banza umpe urukundo. Mbanze niyumve mu rukundo, menye ngo uyu muntu tugiye kubana nawe ndamukunda. Ubuvugishwa sibwo kubaka. Hanyuma abo nabwira cyane n'abantu batarinjira mu rukundo, muzirinde kuko ibyo nabyo bibaho. Abantu bakabesha baciye muri ubwo buryo. Noneho hari umuntu heka turavuga ati jewe ndi mu rukundo n'undi muntu muri fiançailles, mugabo umuntu ari mu gihugu cyacu. None abantu bashobora kugera gute iyo fiançailles yabo batari kumwe?
mu bintu nabonye bigoye no kurambagiza online kubera ko ntumumenye kandi fiançailles isobanuye kumenyana ariko nanone isi yabaye ntoya ku buryo amakuru yose ushaka wayabona ngewe nibaza ko bitongora ntabwo nuko naba yenda harabona iki isoko ariko ngewe mpaye kugukurikirana nareba ibyo ushira kuri Facebook yawe nareba stati yawe ibyo ushiraho hanyuma nagerageza gushaka inshuti zikuba hafi hanyuma namenya ubuseri ufite uko bungana ariko mu by'ukuri umugeni wakuye kuri Facebook kuri WhatsApp ahandi hose si byiza cyane si byiza cyane hanyuma ikindi ni umurundi yagiye gushaka ubuzima hanze ariko bugi gikomeye n'umuryango wa mureze gerageza kwinjira mu muryango we umenye umuryango wiwe ni yihendero yahawe nibiki yahuye nabyo nubuhe buzima yabayeho imbere yuko agenda yize hano yiganye nande yagira imyitwarire imeze gute nubuhe buzima yabagaho kandi hariya nawe nta muntu aba mwisi wenyine abana nande ni zenshi utafite aho ngaho ibyo bintu byose wabishingiraho ariko mu busanzwe fiançailles iri a distance sinziza noneho umuryango fate umupapa cyangwa umumama iyo wagiye mu rukundo n'umuntu bakavuga ati ntato twemeye bino bintu bafatiye ku bintu kanaka mushobora kuba muzi abo ushobora kubabwira iki ubu hari ibintu ababyeyi bashingiraho urabona twebwe hano tugira ikibazo c'abahutu abatutsi n'abato ariko hari ibindi bihugu bimwe nabayemo nk'ubuhindi bo bagira karase z'ubukire hari umuntu uvuka muri mu ciciro runaka c'abakire nubwo wakora iki adashobora gushaka mu bakobwa b'abakire cyangwa umukobwa adashobora kujya gushaka mu bantu badahuje karase y'ubukire bobo nico kibazo bagira hano rero imiryango yagiye iterana ibikomere ku buryo ushobora gukunda umukobwa wotiye ntumugeze hano cyangwa umuhungu ntuzamuyeho cyangwa se bafite ibintu runaka bapfuye cyangwa ibyo byoroshe tuvuge ko badahuje n'ishengero ngo badasengera mu rusengero rumwe cyangwa se bava mu ntari ni donc ibintu bimeze nka gutyo ibyo bintu byose ntabwo byubaka niba kwangira umufiance bashingiye kuri ibyo uzabikomeza niba uzi ko yakijijwe akaba yama imbuto ukaba ubona azava nk'umuntu w'umugabo mukaba mukundana muzabane kuri ubu amategeko sinzi amategeko hano avuga ariko amategeko avuga ko umugabo umuhungu n'umukobwa bakundanye bakwije imyaka y'ubukure nta cababuza kubana nibaza ko ikindi ni ukwegera abakozi b'Imana mukababwira buri ntambwe yose muriho muratera bakabagira inama bakabafasha kandi ikindi naco buriya mu muryango nubwo papa yaba ataba mwiza cyangwa mama ariko anko we ashobora kuba ari sawa mukwiye gushaka abandi bantu bo mu muryango mukicarana ukavuga ati ngewe ibintu turiho turapfa ni ibintu ntari kumva neza donc turiho turapfa ubwoko turiho turapfa amafaranga turiho turapfa idini ariko ngewe naramukunze nibaza ko uko kugendamo biganiraho bitari kwigomeka bitari mukabiganiraho neza bishobora gutanga umusaruro mwiza imbere ko tutakurangiza mu kanya ikiganiro cacu nize funguruzo mubona abari muri fiançailles bokorera ko kugira ngo badoshike kugira mariage abantu bazima urufunguzo rwa mbere nuko mwese muba mwarakijijwe nico kintu c'ingenzi hanyuma ikindi ni ukuba mushobora gukomunika kuko hirya yo gucana inyuma kw'abashakanye icya kabiri kiriho kirasenya ingo nyinshi cyane communication kutamenya ibiganiro bikwiriye hagati y'abashakanye kubaka urugo mudashobora kuganira ni ikintu kibi cyane kandi ibintu byose biba mu rugo yaba sexualité yaba uko mujera umutungo byaba uko murera abana byaba uko mubana nabo mu miryango yanyu byose bisaba ngo mube mwaganira igihe rero hatariho kuganira
ni ikintu kitari ciza. Yes. Ikindi kintu nibaza ko gishobora kuba urufunguzo, ese iwanyu Imana irahaba? Abantu benshi bagira Imana muri korale, mu rusengero, mu byo bakora, ariko iwabo mu rugo nta Mana ihaba. Ibyo rero ni bibi. Ni byiza ko muba mugerageza kwinjiza Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ikindi urundi rufunguzo ni uko ubuzima bwakomeye bisaba gushaka umutungo. Kare umugore yaguma mu rugo, ariko umugore n'umugabo bose barahaguruka bakajya gushakisha. Kugira ngo urugo rubeho bisaba ngo mube muzi kurondera umutungo no kuwujera kandi mu buryo bwumvikanyweho. Icyanyuma navuga cyaba urufunguzo rwiza ni ukuba hamwe kw'abarongoranye, no umugabo n'umugore. Buriya hari utuntu duto abantu batitaho kandi tw'ingenzi. Uzi ko guhurira ku meza mugasangira bizana ubumwe. Uzi ko gusengera hamwe mugiye kuryama bifite ico bivuze mu mibanire. Hari utuntu duto abantu batitaho kandi tw'ingenzi. Urakoze, mwaramutse, mbabarira, utuntu nka bene utu nitwo dusenya ingo. Mu rugo nta bintu by'imisozi myinshi bihaba, ahubwo n'utuntu twiyegeranya tugakora umusozi hanyuma tugasenya urugo. Ni byiza kutwitaho. Yes. Imbere ko turangiza kino cacu, nirihe jambo rya nyuma mubwira abantu bari muri fiançailles muri kano kanya? Nagira ngo mbwire abantu badukurikiye ko fiançailles ni observation avec attention. Abenshi muri fiançailles batwagwa n'amarangamutima y'urukundo, ariko ukwiye kwiga gusoma hagati y'imirongo. Utwo tuntu twose tuvuzemo nutatwitaho tuzagutera kwicuza nugera mu rugo. Ukwiye rero kurenga amarangamutima, kuko abafiance nta kintu kibamwe ikinyoma nka fiançailles. Mwese muhura muhumeka gahoro, ntaho mwese mutinyana, mwese mwiteye agaparufe, ariko nimugera mu rugo azajya amagona, azakubwira ati wibuke ko hari iwanjye n'ibindi bimeze nka bene gutyo. Ibyo bintu byose mugerageze kubyitaho. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane ku vyimviro byiza mwatanze muri kino kiganiro. Ndizera yuko urwaruka rutari rukeyi muheje kubaho ubwenge bw'Imana. Murakoze cyane. Ndashimiye cyane no wese yerekana kino kiganiro. Ndizera ko ibitari bike mwashoboye kubyumva kubijanye n'urukundo, fiançailles, uko muvyigenzamo, ivyo mwokwirinda. Ndizera ko mu minsi iri imbere tugiye kubona ingo nziza zubatse neza kandi zihesha icyubahiro Kristo Yesu. Mugire ibihe byiza hamwe na televiziyo Heritaje. Murakoze rwose. God gave me a song I will sing for the rest of my life.